Ndithi kuwe wena umntana omfazi omdala mina ndafumana utata qha. Ewe. Ngifumana notata ndithi Ewe. wasithola kuphi? Unengxaki? Angithi ufuna iyona into engizele la mama ukuthi kahle wena usithole kuphi ngoba usithole ukuchaze John uba ndanifumana yaphi? Angithi wasithola mina nobaba sinendle sahlala kuyo. Ngoku Iphi manje lo ndlu? Jonga ndakubona ngathi unengxaki. Unengxaki nami ne? Indlu yathengiswa indlu ithengiswa ndim notata akho ngoba ndiyinkosikazi yakhe. Undibuza ntoni? Ungamane undibuza into ezingayaziyo mna. Andazi. Bona mama umthakathi wena Kamo wakho sikamubisa kamloyo mapha. Muthomulu mamela. Muthomulu. Ndakunqusha ngoku. Ungamnqushi kanti angithi. Khona no. Tata sale right. Yona lonto leyo. vele namba ungisebenzisela imithi into angenza ukuthi ngize ngihambe nalapha Wayibona yaphi ejalini. imithi? Okay mama. Umthinto enjani? Umthinto enjani John? Muthomulu aketse so. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascoe, that's all today. So guys, today we're going to my brother Mona, kita mo fafela chance or na aihlalu so libizo la hae kimang. My brother le guy? Ngiyaphila kunjani sis? Ya le nna ke teng my brother, ko pafela jotse di viewers tsa Josie Pascoe wena hantle igama la khobani nokuthi wasiphalela. Mina igama lami nguJohn la nginibhalele sisi ngoba nginenkinga kahle kahle bengihlala nobaba phambilini kwasho ukuthi ke ubaba wahlukana nomama and then wasethola umunye umamncane ebehlala naye but saba nenkinga mina nomamncane ngagcina sengichiefed yabona so ngisho ubaba lapha awumuntu osebenzayo anomuzi wakhe only to find out manje ngiyezwa ngabantu ezitradeni bangitshela ukuthi hey ubaba wakho sekanokutholakala edle emaphakini sekanokuthola lahleli kuphi kuphi mangiyochecka la ebekahlala khona ngithola ukuthi indlu ngisiwe and angazi ukuthi manje bathi uhlala somewhere kubo kaloma mncane lo abekahlala naye by that time njengoba mina ngimshiya ubaba so that is why nginibhalele namhlanje ngifuna ukuthi ningisize ngalokho because I feel ukuthi ubaba ngcono ukuthi abuyele ekhaya ukuthi aphile lempilo le ayiphilayo and also I want to know ukuthi umama lo imali kababa uyenze kanjani because number 1 ubaba bekasebenza nalapha emsebenzini uphunyelwe imali zakhe but asikaze sizibone thina ezabantwana bakhe so yilonto le nginibhalele yona namhlanje ngifuna ningisize ngayo kahle kahle So wena urintate hanhlanhle uthothi ing wila thola ing accident. Kushuthi akusi accident as such ulimala emsebenzini so makalimala emsebenzini up until agcina seka umuntu ongazuthi ingqondo yakhe iyahamba kancane so emsebenzini bamyekisa emsebenzini base bamphathala ke that package yakhe ilakho ke esigcine sesingasamtholi khona because uma mncane umeke sure ukuthi umthathe eduze kwakhe thina abantwana bakhe singasamboni so now sesizwa nje sekuthi uyahlupheka ubaba yabona so that is why ngithi ngicela ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngimthole So abantu bathi babona ubaba emaphakini. Yes. Sebani kumbona yadle Asale sharp. Yeah, yabona. So sebani kumthola hlele emaphakini sometimes alele nakhona lapho yabona. So ilezo zinto engibona ukuthi no man ngcono ukuthi ubaba abuya azohlala namndeni ukuthi aphile lempilo le ayiphilayo. So ubaba ntate ulimetse isilimo ngisefing. How to ulimele emsebenzini. Seka nesikhathi singakanani mawusho ukuthi yazi Lady Blue ubaba ugcine sekalimala but ngonyaka disiyeningi wesithi njalo. Kushuthi ngasho ngithi manje seka neminyaka u5 ubaba eluntuzanile alimele emsebenzini and it's been 5 years nathi singasamboni kahle kahle because mina senginesikhathi eside ngasahlali vele nabo uyabona so walimala lapho ke emsebenzini not so sure ukuthi ulinyazwe yini emsebenzini because beka umuntu osebenza efemine insimbi yabona so mhlawumbe ushawa insimbi or whatsoever then ke wase ebakulisimo lesakusona yabona selinalisona le 5 years ago fela usabona intathu wakho. Yes lo musheba konhlungu ucede sigale ebili angikhoni ngoba phela manje inkinga ngithi nalo mama lo azwani na kahle lo mama ncane njoba ngisho ngithi bengihlala nabo before uyabona then kwaba le ndaba zokuthi mina naye siyaxakazisana nangapha umuntu ubuyathanda imithi asebenzisa imithi umuntu wase Eastern Cape actually yabona so ngabona ukuthi azini in order to impilo yami ibe right ngcono ngishifte eduze kwabo so ngabashiya lapho ke yena nobaba. Wabashiya lapho nobaba. Okay. So wena kahle today ufuna sihambe nawe siyobheka ubaba. Siyokhona ukutshela no stepmother sakho ukuthi uyithathe phi right ukuthi athengise izinto zika baba because of uyasho ukuthi indlu ka baba manje ithengisiwe and obviously kushuthi akusuyo ithengisile lendlu bayenza ukuthi yibo akibona babile in charge barekisa indlu ntato bani hasale right mokele longa. Yes I believe that because no umama lo umamncane akusiyo umuntu obekasebenza yabona but currently sekumuntu onimoto zama school transport yabona after zonke lezi zinto lezo so nami iyangifikele enqondweni definitely
that's imani kababa lesebenzile laphayana uyabona. So I think ngabe ningisizile impela usiye la maybe mhlambe kwaleyo moto nayo ibuye So uyabona. ngicela ukubuza something ngifuna ukuthi nama-viewers seJuice Bicycle understand. Before ntatwa how alimala emsebenzini. Angithi bekahlala kwakhe. Ubaba ubekahlala ne-stepmother sakho. Kusho ukuthi siqale sahlala nomamam then base behlukana ke nomamam. I-stepmother come in from lapho uyabona behlala sonke nasi stepmother naye ubaba. Then ke yimo movile uyabona. Manje bahlala bonke bobayi2 bashiya kwami njengoba manje bangasahlali bonke. Okay. Yeah. So my brother wena Thudio o batla gantlentle re lo shebisa ntatwa ha o re le wena mo ntatwa ma senga dula ko teng. Ska kelelwa sa hlola e le sharp o lo khona uthola di answer tse wena o di batlang. Ukwenzakaleni ngemali yakhe ukwenzakaleni ukuthi izinto zithengiswe. Okay. So nje utlo yetsang my brother no sizohamba siye manje sihambe no Mr Jones no Lovers so khona ukubona ukuthi kahle i-stepmother sakho sona sithini njengoba ubaba ingqondo engasasebenzi kahle. Mr Jones Lovers ke kopa removing please. Yeah kumkani ma utla this thing because of a situation e high sharp too much because mfana yona ihard mara king yami wena usho ukuthi akekho umuntu maybe from your family okhona ngoba i5 years i too much king yami mase ngicalculate uyabo ukuthi maybe oke wazama ukuthi nilandelele le ndaba nifake ebantwini bomthetho before nifike kithi. Kusho ukuthi ngathini but sibe sazama ukuthi siye kubantu bomthetho yabona sizama ukuvula ama case but ke you will find ukuthi amaphoyisa sometimes you expect ukuthi asebenze ngalendlela ofisa ngayo but angasebenzi ngalendlela le ofisa ngayo because into esithola lapha siyathola ukuthi ubaba uyu umuntu osayinile mangabe kuthengisiwe izindlu. So in that way we don't have a power over umthetho because bakutshela ukuthi ubaba has their own right ukuthi ayithengise indlu yabona. but which is something is sharp because of utlontate akasekho right. Shooting nama decisions ha akazenzelanga bamenzele. Yeah, and I think maybe the time ni reporter le case anizange nabacacisela kakuhle because I believe ukuthi ukuthi baba akekho right because kunephepha I'm sure makayeke emsebenzini abamnikeza lona ne ukuthi so unenkinga yenqondo njengamanje. Yeah, I believe ukuthi akhona amaphepha isho ekhe abakhona is that ngiwani kubaba yabona. So yena nomama since benenkinga bekuyimina obelabhekane nalonto ngiwani yabona. So I didn't have a support from other siblings or ama family relatives yabona. So maybe that is why ezinye izinto zigcina ezingayenzakalanga ngendlela nami bengifisa ngayo yabona. So esayidini ka baba like ngitshole ngiboka khadi awunabo aboka khadi abo sisi baka baba bathini wena ngale situation. Kushuthi into engayisho njoba ngisho thina sabantu esikhulela la eGoli yabona. So we don't know ukuthi ubaba emakhaya abantu bakubo abobani akhula nabo yabona. So maybe namanje njoba ngimfuna I believe ukuthi ezinye zezinto azokhona ukuthi angichazele ngazo yabona because emakhaya kuba sikaze siye khona we know nje ukuthi ubaba wasemakhaya but asikaze safika khona. Challenge ntsusa nkuri ska hore ntate kelelo ha isale sharp o ga jwale ha re bobotsa nje uzokhona lokho ka understand and nokuthi ubuhlanya bakho buko leveling efeng wabo wa stress uthi mara ngithi phuthu kuyayeka ku but I think uzasiphendula. Sengicabanga naloko ntwana nami ukuthi as long as my brother ngithi uyasho ukuthi amaphepha ukuthi umuntu omdala vele uye wagula emsebenzini into efana naleyo akhona ngithi Brian. Yeah, I believe ukuthi akhona lapha. Remember ngithi manje uma mncane uyoziphethe zonke izinto zakababa. So I'll never know ukuthi zikhona or maybe mhlawumbe uzifihlile hence nalento leyo ukuthi ubaba sekayagula bekayifihlile sesithola estradeni. Hayi uzasibonisa like uke wabona sizabona ke into enjalo ukuthi wena he wethala ingane. Hayi khona ke la bathi uhlala ngakhona uma mncane. Ngibengeza nje nini mabangidirector bangitshela bathi imoto zakhe zipaka ngapha so mangithola ngathola ukuthi hayi ila abahlala khona I think ngathi bathi kukubo kahle Okay. Kukubo Akunankingi mamncane. ya kubo kamamncane. Okay. Akesense. Okay. Iyakweliphi room? Khaya Sibe nenhlanhla sifice nokwabe khona la eduzane. Oh oui. Yes. Okay. Motho mo le kae? Akhe ke ena ke ntate ba dula ko kae ka mo go mongwe gore ka mo ke kokote because ntate wa bona kumkane Sanibona ntombi. Koko Utama vela akasakhuluma star. Yeah, I'm not so sure na ke indaba. akithi gore motho mo ethisizwe Koko akuvele istemala
Le kae a ka tlo lwantsha mama le kae Siyaphila ninjani? re teng mama kopa tlo sheba ke tse motho molo wa yes Hawu yena impela. Ufunani wena la? Ngifunani? Ufunani? Hayi mama namhlanje phela ngifuna ukuthi silungise lo daba. Kunini ngikufuna? Silungisa ntoni? Ngifuna wena nobaba So so emapela nyana ufuna ntoni apha? mama le kae okay kanye lo mama. Siyaphila Nkosi. re teng motho molo ha ra tla ka ulwana mama ka hlompho le boikokobetso ne re kopa fela o bua le wena fela ka montle Yo. Ke ngoyintoni lebali buze nabantu bakwa-TV apha? No mama ngoba sonke lesikhathi mangikufuna mina ngikuthola ngithi. And mangikufuna ngapha mangifika le jardin tho awukho ngapha nobaba naye awufuni ukumbuyisa ekhaya. Uzumva ke. okay mama ne re kopa re etse motho moholo le kae o right mama Ndi right nina njani? ke shapole nna mama motho moholo ke tlile le abuti ka mo wa motse Ndiyamazi nguJohn. umaza o motsebela jwang John o tseba lena jwang o tsebana lena jwang uJohn ngumntana omfazi omdala, mina ngomncinci. Endamfumana sengekho kwayena. oh kunomfazi omdala Unomfazi omdala owemkayo. oh okay Wamthola kuphi? Wamfumana kuphi lo mfazi omdala? Damfumana kuphi? Ndithi kuwe wena umntana omfazi omdala, mina ndafumana utata qha. Utakho ngayo. Ewe. Wamfumana notata ndithi. Ewe. Wasithola kuphi? Unengxaki? Angithi ngifuna iyona into engizele la mama ukuthi kahle wena usithole kuphi ngoba usithole kuchaze John uba ndanifumana phi? angithi wasithola mina nobaba sinendle sahlala kuyo. Ngoku Iphi manje lo ndlu? Iphi lo ndlu? ubuzile pha enxiweni uba ndluyephi? Ngifikile lapha bangitshela la bantu ukuthi wena le yandlu wayithengisa mama. Mama xa uthi ubuzile enxiweni umzi uyathetha na Inxiwa liyathetha pha kuye. kuye Ewe. ukuthi alithethi lento size kuwe ke mama Lithetha kanjani? sifuna uzowazi why Ubuthe ngizohlala namphansi lento uzasowusa neqhuba. okay motho molo ha retse so abuti hanyane motho molo ha retse so ke a utlwa abuti wa tshore o tlile mole a thola gore ntlo ya ntate se e rekisitswe se re batlang go tseba gore ntlo ya ntate o e rekisitse na because of abuti ha batla go ya ha bona ha o sa kgone gore a kena o sena next ntlo e rekisitswe o rekisitse ntlo ya ntate na bana re rathola ga sheba abuti wa tshore ntate o tshotse accident ko mosebetsing obviously a ka se ikinkele di decision sorry yena a ichekisetse ntlo bani wa mo bona gore ha ko stating se sharp iphi Jonga ndakubona ngathi nengxaki nami ne. Indlu yathengiswa indlu ithengiswa ndim notata akho ngoba ndiyinkosikazi yakhe. Ndiyinkosikazi yakhe ithengiswa sivene ndathengisa indlu. okay ngeliphi mama ngoba unyana akakwazi ucaba awuchatanga wena so you are not Kwakutsho yena uba nditshatanga. Nani utshadile. Soshadile. Xa esithi mama omncinci uthi ukuthini? uchate phi mama unyetsi Nditshatile. ning Yu, kudala mntanam nditshatile. Awumboni wena bungakanani? Nditshatile. So usunibuza bangabana nditshate kanjani phi? Nditshatile qha. akere mama rona re tseba gore ntse ne Iminyaka emihlanu ndingumfazi katata. oh ka go dutse le ntate but hanyana jonga lo muntu omdala uhlela apho into nje ehleli ngaphandle uvale umnyango ungaphakathi wena mama why uba ubaba yena Andazi, undibuza ntoni? Ungamane undibuza into ezingayaziyo mna. Andazi. Kini nabe andazi. Undibuza ntoni mna? Wajika unyana katapile sitshatile. tata uchatile no mama Buzani yena. tata asale right Uhamba kwabani? Yona lo nto leyo. Vele namba ungisebenzisela imithi into angenza ukuthi ngize ngihambe nalapha Wayibona yaphi ejardini. imithi? okay mama Umthinto enjani? Umthinto enjani John? motho mo la retse so re bona dikoloi o tshela butho ba go rekile le dikoloi o nka ka itšhelete go reka dikoloi Hayi kalo mna undifumene ndisebenzela utata. ma Utata undifumene ndisebenzela bendizithengisela torho ndinebhizinesi yami ncedeni. ngoba yena hey mina ke market lo muntu osuke emsebenzini waphuma emsebenzini ngoba elimele so waphumela zimali zakhe we Okay. believe Okay. ziphe ezo mali ngoba ziphele lapha Imali zakhe ziphelele ekubeni ba wayekolota ndazithatha zonke imali zakhe ndozigibisela kweza ndawo ezikolotayo. Beka kolota. Ubaba akazahamba bomashonisa. Since ngikhula nakaza bomashonisa. Hayi yikho lonto. Uyahamba. Wena mama umthakathi wena. ka mo wako ska mo bitsa ka mlomo pa motho molo mamela motho molo Ndakunqusha ngoku. ungamnqushi kanti angithi Wena wrong nguwe. mama kuba botsa something tata na le dikoloto tse feng Ebe noma tshonisa ne noma singcwabane ngababhatali ndifika zingakanani ne dizika ka Kanti beyimalini imali Zimalini. yabhadala zonke ikoloto. so ufuna ngifuna nokwazi imalini ufuna nokwazi bibi imalini na Umntanakhe kumele ngazi. kolota ini nani motho molo bekakolota insurance ekolota sifuna inamba awumashonisa abapha bomachonisa bangakanani kanti xa ipheleleyo
Tata yayimalini ngoba nawe uyathanda ungijikela yayimalini imali yakho. Mothomolo tata asale right. Uthamboni babutha yekho right ufuna phendula Mama ukaphendulisa ntata Yayincinci nezo ziliphu zayo sezalahle unganibuza iziliphu. yazi into ezenzeka yini ke mama le moto le layisha abatwana yile uzomela ukuthi ubuyise nobaba ahamba lapha ekhaya Umvu tatakho ungancama uzomva. Yima mama into yami yima size ngecase yendlu mama asimfumane ehleli ngaphandle lapha engahoywanga yambona nje uyinto endlini. Uthi kuyachisa endlini. uthi kuyachiwa uhlala ngalena kanti awuchisa sikawa noma unkela and okay. Uthi kushushu endlini ufuna uphola ngaphandle. Ngisho wena mawuhlezi endlini ubona tate hashapo nyana uthabe ukutlatswa mhlomo wena osamunaki wawusadulile na Hayibo ibonwa nini yoba kekho sharp. Umuntu ongekho sharp akangeke abe clean abenje. Abe clean abenje. Ubona nini bakho sharp? mama king uthi wayengezindini ngoba uvalile novala caba kushushu vele Valele kushushu yena kuye. mama okay asela ngalonto abaselindlu indlu yaphuma kanjani because lo muntu akekho right enhloko Sayidibanela sengishilo sayidibanela mama sayithengisa. ngikupa ubona lipampiri tsatenga Hayi anizuziva ke shem. why singafuni Hayi ukuthi balanta lo ndabhatala lo mashonisa bakhe. kanti bamatshonisa nelibakho 100,000 mhlomo Yo. so ubhatale ngemali yendlu ubaba bekakolota imali over 200,000 enkulu Mama shonisa. mama ubhatale ngemali yendlu ubhatale izikoloto Kangangibana nangoku ngisabhatala ngemali yemoto. ndithi utata andithi ube nemali Ewe. eyakhe emsebenzini yamphumela ngoba engekho right Yewe. unemali yendlu wayidayisayo Ewe. lo mali iyafika ko 600,000 xa ndicalculate or nemillion ingayifika caba lo mali yonke wena wayithatha wabhatala izikoloto zakhe mama selanga uzodlala lapha Sicela okay. Nambani adlala. Akho mali. uzavutha lezi ronkolo Kaphume nabantu bakho. mama Phuma nabantu bakho. mama re tsentso so motho mola re tseso a ke go bona re tlile ka hlompha mona na ga tlela to lwantsha bona mama re fihlile mona ene re batla go arabe dipotso tsene tse go botsang tsona because of ku wena motho ka re arabang peta motho moholo ntate wa bona ga sa le shapo mo kelelong ene ska sa hlola le shapo mo kelelong o tswetse ke ditšhelete ntho pele go fa story se rona re sa understanding o re ntate o na le dikoloto na kolota bo mashonisa ba bakakang ntate Bay 5. na ba kolota bokae kae ene o ke batla o ntse tsore tšhelete o e felletse go bo mashoniseng na Oyi 1 kwakuyi 50,000. motho mo le kopane emapele ne le tsang ka 50,000 Pha kuyekeleyo. Bekenza nge-50,000 adinga ukuboleka imali kubomashonisa Eyokugqibela ke sani uhamba ngayo kogqirha. Uhamba ngayo kodoctor eyokugqibela. Size Abasebenzini abayithekanga care of lo nto leyo Ncedisa ngaleyo moto. ubaba bekangenamoto imoto ezakho angithi Ziright zezami kalosi veni bayonke into mayibhale phansi kwegama lami. motho mo le kopa anivananga next motho mo ha ke tshela ke she uthathe advantage wena unomntwana yeah uthathe advantage zonke izinto esibhalwe ngawo Ayindima bathe mama. Nawe Nawe uza namhlanje sohamba neqhuma lakho. Ubukade uhlalele ntoni? hlala ngithi Ikhutshwa ngibani ke sani? ikhusho ubani Ikhutshwa ngibani? kunokwenzeka ukuthi uThixo usebenzile ingakho namhlanje uvele ubani Saretse so mama re kopa bona paperwork nyana re kopa bona Ndithe andinazincwadi zikatata. re kopa bona dipampiri please akithi asisa tata nivumelane wabhalisa izinto zonke ngawe re kopa bona momo babhalisitse izinto ka wena kaofela please Andinazincwadi anazincwadi. ziphi Anazincwadi bangabani yazifuna yasikaphinda abuye ngelinye ilanga. Anazi incwadi azikho why ziyephi kwenzekala ngencwadi mama Motho mo le kae? uzokhupha lamaphepha okanye sihambe siyoza neveni yamapolisa Makuziveni. okanye sihambe nawe thina tsamaya le yena lava sa re tlo mosia o nka advantage ka ntate sefapano re tsamaya le mama ingxaki sizomtsala kakubi simrhuqe phansi blue ehambe yesivulela icase no Mr Jones ngento engekho hayi sizamthatha kahle ngenhlonipho sihambe naye sizomthatha ukhixa benzini sihambe yeah please mama re kopa ki go nka ka hlompho motho molo go nka ka hlompho to kgone go bontsha dipampiri a ka ngeneleni mama o miyekile ngaphandle motho molo hayi sihamba nawo uthini mama hayibo no ke kopa le nkeng motho molo siyacela Awuzi. sicela sihambe Uyamyeka. mama sicela baba sihambe sihamba Ndithi uyamyeka. mama sicela uhamba nawe ke Simyekelane. Nama nami. lava sa re tse soka wa bona ntate lena ne ha re tsamayeng re yeng ko maponiseng no re lo bulelang mama case if ba tlo gona le o bona if a sa re file dipampiri tseo tse right o tlo gona go tshotso di kenwe ko auction straight nje di freeze la baliwe lo namhlanje wenzela ubaliwe Zawubalwa nawe.
Ndizawubalwa nawe. Mama wena yazi. Ndizawubala nawe Uyawusebenzisa mntanomzulu, umuthi, ndizawubala ne? nawe. Uyahamba ngomtshayeli. Right, ndihamba ngomtshayeli. Wakwamba umuntu ahamba ngomtshayeli. Ndiyabuza, Unenyawo uyabhabha umtshayeli. ebusuku. Unenyawo umtshayeli. Inhliziyo yakho yo. Tsamaye. Motho mo lo re tla le maponesa go. Bani yana izana mapolisa Tse lo etsa ntho tse so nka bo re file dipampiri ga bona. Anyeke. Tata ubaleke sikufumane ngeke. Ucabanga ukuthi senze njani ke? Ubaleka amapolisa. Mr Johnson mshiya package. Uzosela Mr Jones la. We'll make sure. Zawusela Mr Josie. Yeah. Nimkela Mr Josie nimfike phe eqhobe bangaphandle. Vele kumshiya ngaphandle. As long as injenye kubaleka. Kumshiya pendlini. Hayi yenzani kakuhle ke. Mama. Mama. Ya uthetha kakhulu wena. Wena uthetha. Yes. Uthetha kakhulu. Ko ba re tsamaye. Asambe bale. La ba sa re tsamaye. Mama wa rasa wa itse keng? Mr Jones. Wa itse keng ane? Oh, okay, we end. It's fine. Yeah. Wa itse keng guys, ke a tshepa re la bona itse re fihla ko mama mona. Hey, wa lwana wa etsang. So ntho re etsang no re sie Mr Jones le lava snow. Se ka re tsamaya sona ne? Re ya maponise. Re tlo gutla le maponisa mama a bulelwe case because ha iyo ntho a tlo gona ho ntsha dipampiri, a tlo gona ho ntsha tšhelete tsa ntate tsa di jileng. Le dikoloi tse di freezwe, di keno auction, ba tlo gona ho bona if e se tšhelete ya mama nje. Ntate tshwantsha bishop ya police station no one. Hey guys, I'll see you in the next episode. Yes babe, a re tsamaela vas mama wa itse ke. Ntwana wena disipakele fere kanjani? Yeah, Sambi. Eish man.